این ویدیو مخصوص کسایی که میخوان تلفظشون رو تقویت کنن و شبیه آمریکایی صحبت کنن. حتی اگه نخواین اینطوری صحبت کنین، بازم برای لیسنینگتون لازمه که بدونین. چرا؟ چون که انگلیسی زبان ها توی زندگی واقعی یا حتی فیلم و موزیک ها اینطوری صحبت میکنن. پس تا انتها همراه من باشید. برای این کار بخشی از این مکالمه رو براتون در نظر گرفتم که با هم عبارت‌های مختلفش رو بررسی کنیم و کلی نکته مهم تلفظی ازش یاد بگیریم. اگه بخوام به صورت کاملا عادی بیانش کنم میگم I'm talking to you about the project. اما یه نیتیو اینطوری نمیگه. به جای I'm فقط میگه و صدای یه رو حذف میکنه. Greetings, I'm Lou Holt from South Carolina. I'm called. I'm not out of shape, I'm scared. I'm not out of shape, I'm scared. بعد از من بگید Perfect. نکته بعدی که خیلی جا استفاده میشه talking هست. وقتی یه اسم یا یه کلمه به ing ختم بشه گ تلفظ نمیشه، نمیگیم اینگ. morning با یه فشار میگیم morning. talking. evening. But I thought, screw it, I'm eating ice cream. I'm eating ice cream. And Ian's been talking about painting the same wall for the past 6 months. Talking about painting the same wall. بعد از من بگید talking. Very good. و نکته بعدی راجع به تو هست که همه جا ازش استفاده میکنیم و خوبه که نکتهش رو بدونیم. 99% آمریکایی‌ها نمیگن تو و فقط میگن ت. او رو حذف میکنن. ت. Cameron got traded, and when he went up to the Marlins, he started making money. When he went up to the Marlins... Listen, I have to go to the bathroom, please. I have to... پس حالا با هم این جمله رو بگیم. Talking to you about the project. I'm talking to you about the project. بگید با من. I'm talking to you about the project. I'm talking to you about the project. جمله بعدی. Did you get my email? وقتی یک کلمه به دی ختم شه و کلمه بعدی با وای شروع بشه، این دوتا کلمه با هم ادغام میشن، یعنی اینجا میشه did you. اما ترکیب صدای د و ی صدای ج رو تولید میکنه و میشه did you. What did you do? Where did you go? What did you do? What did you do? Hey, where did you go? We were worried about you. Where did you go? پس این جمله رو شما با نکته‌ای که یاد گرفتید بخونید. Very good. Did you get my email? یا مثلا Would you do that for me? Would you do that for me? And I'm not willing it to you either. Would you do that for me? یا I got it. میتونیم got و it رو به هم بچسبونیم و بگیم got it. Got it. Got it. No, I got it. I got it. I got it. Billy Ocean. I got it. I got it. I was just about to reply. یادتون باشه هیچ وقت W رو نمیگیم و مال حرف ویه. W اینطوری گفته میشه was. اما یه آمریکایی نمیگه was، میگه was. و به جای I am میگه always. بعد از من بگید always. Perfect. Yeah, I was even younger. You know, I was thinking. و همینطور که یادتونه گفتیم تو رو هم نمیگیم تو، میگیم ته. پس این جمله این شکلی میشه I was just about to reply. بعد از من شما هم بگید I was just about to reply. Perfect. بریم سراغ جمله بعدی. Great. So what do you think about the changes? تلفظ رایج برای what do you. اول از همه تی رو حذف میکنیم و فقط میگیم وا. پس از what میمونه وا. و do
تبدیل میشه به د، دی، و یو هم میشه یا. پس شد و دی یا. بعد از من بگید و دی یا، وادیا. Perfect. Come on, it's not that hard. What do you like? Tell me. What do you like? اینجوری میشه این جمله. Great. So, what do you about the changes? و جمله آخر. I think they're fine. اینو نمیگیم they're، فقط میگیم they're. صدای یه حذف میشه. They're replacing Miranda? They're replacing Miranda? My husband saved them because they're notoriously difficult to terminate. They're notoriously و جمله بعدش but I want to discuss a few details. Want to میشه wanna. Do you want to dance? Sure. Okay. Do you want to dance? Come on. Selfie time. Smile. Look, I really want to go to this party. I really want to go to this party. پس این جمله این شکلی میشه. I think they're fine, but I want to discuss a few details. چون بعد من بگید. I think they're fine, but I want to discuss a few details. But I want to discuss a few details. Very good. اگه این سبک آموزش رو دوست دارید و میخواین ادامه پیدا کنه، ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنید.